Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy's wel vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Hier is alweer donderdag, kan jy het oor vertel. Waar gaan die tyd heen? Waar gaan dinge heen? Dis soos hierdie nuus, alles wat om ons gebeur is, soos om te kyk na 'n rivier en vloed. Jy wonder waar gaan dit alles eindig, alhoewel jy weet, dit gaan iewers, gaan daai water in die see inloop. Maar ja, ek sê vir jou sê, ek sit te dink nou hier by myself, jy weet, hulle sê altyd die lewe is 'n reis. As 'n begin en daar's 'n einde, wanneer jy gebore word en wanneer jy uiteindelik doodgaan. En wat vir my interessant is dat as jy kyk na baie mense om ons, hulle lyk nie asof hulle ooit dink, hulle gaan aan die einde van hulle reis kom nie, hulle lewensreis nie. Hulle gaan absoluut aan asof hulle onverganklik is. En hierdie is nie 'n preek nie, hierdie is net meer om met jou as my vriend 'n persoonlike gevoel, 'n ervaring te deel. En gewoonlik as jy met jou kar sou ry iewers heen, dan vat jy gewoonlik 'n kaart, of ons het nie ou dae 'n kaart gevat en gekyk op die kaart, gemerk, jy gaan nie vanaf tot daar ry, dis hoe ver dit is, soveel tyd dit jou gaan vat. As jy nou met 'n donkie ry, moet jy seker maak jy het genoeg groenvoer wat jy saamvat, of daar gaan genoeg weiding teen die pad wees. Dit is maar interessant, hier is daar die ouens met die elektriese karre, hulle doen nie so goed nie. Want daar is nie op die paaie baie plekke waar jy jou kar kan weer die batterye herlaai nie. Maar dit is sommer net ietsie van die kant af. Maar jy beplan daai reis. En alhoewel jy 'n tydsberekening maak, het gaan jou so lank vat, gaan jy soveel kos, kan daai reis jou meer kos, want jy kan probleme met jou kar optel teen die pad, wat jou gaan noop om geld uit te haal, om het reg te maak. Kan 'n band verloor, vat jou tyd om die band te ruil en so meer. Of jy kan eenvoudig net op 'n plek kom waar jy baie daarvan hou om daar te wees. Het kan lekker wees, daar kan lekker kos wees. Jou uitkyk op die lewe is miskien baie goed. Of kan iets lekker wees om te nee, ek gaan nie dit sê nie. Don't drink and drive. Onthou dit. Moenie drink en ry nie. Maar, hoe dit ook al sê, aan die einde van die dag kom jy nog altyd min of meer teen dieselfde tyd daar, want hoekom? Hoe nader jy aan jou eindbestemming kom, hoe haastiger raak jy. Ek kry dit baie kere as ek hier vanaf byvoorbeeld van Dabaai af Kaapstad toe ry. Ek weet dis min of meer 710 km. Ek weet, ek gaan soveel brandstof nodig hê, dis min of meer wat dit my gaan kos. En al vertoef ek baie keer 'n bietjie langer teen die pad, dan kom ek min of meer nog, as ek vir myself gesê het, 5 uur, maar dan kom ek aan, dan kom ek nog steeds min of meer daai tyd aan. Want alhoewel jy 'n bietjie langer vertoef het op plekke, vir daai laaste been, jy wil mos daar uitkom, dan gebruik jy die voete bietjie meer, as wat jy andersins sou gebruik het. So jy kom min of meer nog op dieselfde tyd daaraan. Nou in die lewe is dit so, dat baie mense dink, dat hoe ouer hulle word, hoe korter hierdie reis, hierdie lewensreis van hulle word, hoe stadiger moet hulle gaan. En ek het nog altyd gedink by myself, op my ouderdom nou, baie kere staan ek vroeg in die oggend op, want baie keer laat in die aande slaap, want daar's goed wat ek wil gedoen kry. En dis amper asof ek onbewustelik
dink nie die hele tyd daaraan nie, maar jy besef, jy kom nader aan jou eindpunt, en daar is nog baie wat jy wil doen en sien, en so meer. So, ek deesdae het nie meer tyd vir, om net te slaap, of te daai nie, jy weet, my tyd te verwyl op die bank te lê, en vir ure na 'n beeld te staar nie. Want daar is goed wat ek wil gedoen het. En hierdie week te loop ek raak, want ek kyk baie inhoud en so op televisie, programme, dokumentêre, films en so meer. Toe sit ek en ek kry hierdie enetjie in die hande van Gene Simmons, hy man met die lang tong van Kies, die rockgroep. En hy het die volgende te sê gehad oor tyd. We sold Kiss hook, line, and sinker to a wonderful company called Pop House. You know, they're a big company. I know you got a movie in the works, right? I'm a producer, so we have a company called Deepwater that's in every movie theater with Sir Ben Kingsley, Aaron Eckhart, Rennie Harlan directing. But no more live shows for Kiss. I'm doing live shows with Gene Simmons, so I'm appearing with my solo band, doing 40 cities. We have a restaurant chain called Rock and Brews, 2 at LAX, 30 around the country. There's a lot of stuff. Okay. I'm trying to copy you. I don't do that. You and I are just about the same age, and I have to give you props. No, I'm older than you are. A few days. But it's either, you can't be a little pregnant. You either are or you're not. Am I older than you? You're older than me. That's what I said. But you are using your time on this planet. Use it or lose it. Get up every day and pump that heart. A lot of seniors just give up. Oh, it's over. But I think they're missing the point. If life is a journey, or at least a race, I'm sure everybody agrees. When you see that finish line coming towards you, don't you speed up instead of slowing down? If I see the finish line, I've only got 2-3 a year left. You know, you speed up. What are you going to do? Sit on your thumb and wait to die? A lot of people do that. You know, but you know, and I don't. They'll be sad. Kind of they won't be able to sleep at night. They'll get heart troubles. The best thing to do is keep pumping that heart, kiss a pretty girl, eat a good meal, sleep a good night's sleep, and then get up at the crack of dawn the next day and just keep moving. I'm more ambitious and semi-possessed now than I ever was, and I'll be 77. Hierdie is gesprek met Bill O'Reilly van een of ander netwerk en Gene Simmons van Kies. En as jy dit begin bekyk en jy kan jouself nie help om te wonder oor hoe oud is hulle nie. Want ek kyk altyd na mense en ek dink by myself, hulle het ook maar oud geraak, net soos ek en jy. En ek kyk na iets soos hierdie, ek het regtig gedag, Bill O'Reilly is 'n hele paar jaar Gene's senior, maar is blijkbaar nie so nie. Gene is 'n dag ouer as hy. So waar is hy ou gesegde van seks, drugs en rock and roll? Maar dit lyk vir my die rock and roll, die musiekgedeelte, hou mense baie jonger, dat hulle ook jonger lyk en jonger idees behou. So daar is vir jou 'n klein tip. Gooi maar daai ou plate op die draaitafel en luister, skud jou lyf saam met dit. Maar is nie pragtig wat hy sê nie, wat ek meen, dat hy kom nader aan die einde van sy reis, so hy het nie nou tyd om te verspeel nie. Hy gaan en hy doen nie goed, hy staan op, hy skud en daai tipe van dinge. Dit was my opvallend gewees. En toe sê hy ook dit oor juis seks, drugs en rock and roll, dat hy het hom altyd nog weerhou van die slegte goed in die lewe. Want dit was soort van 'n commitment. Ja, iets wat hy vir sy ma gedoen het, omdat sy ma so baie vir hom gedoen het. En dit het my baie aan myself ook laat dink, en baie van ons ma's is maar die grootste mense, ja, ons pa ook, maar ons ma's is hulle nie die grootste mense in ons lewe ooit nie. Want ons is uit hulle bekken, is ons gebore, dan nie.
I really wish I could be a rock star. I really wish I was out there. It's a lot of fun. You can wear more makeup and higher heels than your mommy did, so No downside? yes, there is the downside, and it all comes back to you. You have a self-inferred fiduciary and otherwise duty to your own self, which is to say you're responsible, you're the guardian of yourself. So if you're namby-pamby and you have self-esteem, you're going to get washed away by the tsunami, because it is a tsunami. When fame hits you, you get a lot of money, and a lot of chicks throw themselves in your face and all over and all that stuff, fair weather friends, and you can quite easily be bowled over and start to believe your own Did that happen to you? No, because my motivation has always been my mother. I didn't think I ever had the right to get high or drunk or smoke cigarettes, because I didn't think I had the right to break my mother's heart after she raised me by herself, because my father ran out on us when I was 6 years of age. So all I had was my mother. She went to work every day and sacrificed all her life just so that her only son can grow up and break her heart. No, that's not going to fly. Hallo Chris, hoe uit die kant? Die Moer Koffie Express, dit gebeur elke Saterdag van 8 tot 10. Wat maak jy op Saterdag van 8 tot 10? Luister na die Moer Koffie Express, saam met Alwyn Mouton. Op Radio Suid-Afrika. Cheers. Cheers. Maar kom ons kyk 'n bietjie aan in Suid-Afrika op die oomblik. Drama. Want daar is net soveel goed wat gebeur. Ons het al hierdie kommissies, ons het die Mhlanga kommissie, onder andere die grootste een op die oomblik. Ek dink hy doen redelik goed by die box office. En daar is net drama in die Mhlanga kommissie. Ouens kan nie opdaag nie. Kasim is te siek. Hy lê blykbaar dodelik iewers. Hy is besig om af te sterwe in 'n bed. Niemand weet waar nie. Sy prokureurs sê die hele tyd, ja, jy sê, hulle weet nog nie of hy gaan reg wees nie. Gaan hy reg wees, gaan hy nie reg wees nie. Sampens soos nou die dag met Tyson teen daai fight teen Jake Paul. Niemand het geweet gaan Jake Paul dit maak nie. By tye het ons gewonder of Tyson dit gaan maak. Mhlanga kommissie het anyway gesê, dis kleinweg laatbaar, hulle het ander planne met hom. Dan het ons ook natuurlik vir Feroz Khan, ja, ons topkop, blykbaar 'n multimiljonair, maar hy sien dit nog nodig om vir die polisie te werk, en dit in intelligensie. Ons weet nie hoe dit werklik werk nie. Daar was blykbaar ook nou 'n aanslag op sy lewe, en niemand weet nie, hy is blykbaar 2 maal geskiet in die onderlyf, en so aan, maar nou is daar oral sprake van, was hy werklik geskiet? Wat gaan nie aan? Maar niemand weet nie, hy is blykbaar nie besig om jelly iewers in 'n hospitaal te eet en te herstel nie, hy is blykbaar nog onder verdowing. Dan ook by die Mhlanga kommissie hierdie week weer eens het hulle die agbare Paul O'Sullivan, wat, as 'n mens luister na hom, jy weet, dan kan jy nie help om te dink, hierdie man probeer homself regverdig oor al die jare wat hy hierdie top ondersoeker was, vanaf sy aksa daar toe hulle hom daar so afgelê het nie. En hy probeer, lyk my, om te bewys dat Nes Piet, wat eens op 'n tyd bewys het dat hy is die eerlikste prokureur in Suid-Afrika, die beste ene ook. Paul is die enigste eerlike persoon wat op die Mhlanga kommissie verskyn. So hy het ook weer sy verskyning gemaak daar, totdat die een judge hom gevra het, so wat jy eintlik sê is dat, jy weet, Makonasi moes nooit gesê het wat hy gesê het nie. Hy moes nooit daai perskonferensie so wat 'n jaar gelede gehou het nie. Toe sê hy, nee, hy sê nie eintlik, dis is 'n moeilike vraag om te beantwoord, maar hy sal sê, as jy 'n whistleblower is, moet jou kant darm skoon wees. Interessant, daai liedjie van Paul O'Sullivan.
Maar dan kom ons natuurlik by die grootste party, die DA. Hulle verwys ook deesdae liefderyk die DA-ondersteunings na die blou golf. You know, the blue wave. The blue wave after November will be running this country. Nou, John Steenhuisen het hierdie week op televisie gegaan, ek met Adrian Beson, een van daai ouens, en hy het so 'n bietjie maag losgemaak, longe oopgemaak, nadat hy die nuwe leier van die DA, natuurlik meneer Gordon Doos, is hy gevra om op te staan as minister van landbou. Nou in 'n mate voel ek half, ek was 'n baie groot John Steenhuisen fan so 'n paar jaar terug. En ek voel so half ongemaklik oor dit. Want ek weet die man het so baie gegee vir die DA deur die jare. I'm standing here on the Langkloof Road where the Eastern Cape becomes the Western Cape. And the road beneath my feet tells the story of the DA difference far better than I ever could. On election day, voters have to ask themselves, is this what I want? Or is that what I want? While others talk and promise, the DA gets things done. En nou maak hy hierdie ou foutjie met die Pick and Close hier, wat ek hom nie heeltemal voor ook kan blameer nie, maar kan hom ook blameer. Wat ek meen, jy moes net jou man gestaan het teen al hierdie magte binne die ANC en gesê het, basta. Ek gaan laat die boere hulle bees self inent, hulle doen dit al vir jare, wat ek meen, ons het Pick and Close hier laas in 1930 iewers gehad. So, wat maak het nou so 'n groot issue? Hy sê die staat wil die heeltyd hulle vingers in alles hê, die gate in, want daar waar daar geld te maak is, soos met die invoer van instowwe, daar wil hulle wees, daar wil hulle in beheer wees. So, John het nou letterlik, soos die ou boere altyd sê, sy gat gesien. Hy is nou iewers 'n onderminister van iets, ek dink handel en toerisme of something like that. Maar hierdie is die John Steenhuisen, wat ek geloof het, wat ek kan onthou van daai jare, toe die DA nog 'n oppositie was. The next speaker is the Honourable Steenhuisen. Order, honourable members. Order, honourable members. Order, honourable members, please take your seats. Order. Honourable Steenhuisen, will you continue, please? Thank you very much, House Order, honourable members. Thank you very much, House Chairperson. Charles Dickens, a famous British author, wrote a story called The Tale of Two Cities. What we've seen in the House today is a tale of two parties. One against state capture, one pro-state capture. And hasn't it been wonderful to see this wedge played out within the ANC today? We agreed with most of what the Honourable Makubele Mashele had to say, and we thank her for her contribution to the debate today. But she says the debate is premature. I would say quite the opposite. I would think this debate is a couple of years too late, actually. Because if Parliament had been doing its job properly, perhaps we could have avoided the pitfalls that this country seems to have fallen into. And here I agree with the Honourable Groenewald. The Honourable Member then goes on to say that she wants to get to the bottom of state capture. We don't want to get to the bottom of state capture. We want to get to the top of state capture. Remember, we are not the only country in the world that has embraced a minimum wage. Many countries, actually, if you go to the ILO, the International Labour Organization, they will tell you that more and more countries around the world are embracing a national minimum wage. They are embracing it, including developing economies. You look at Brazil, you look at a number of countries in Southeast Asia, and shut up, you Steenhuisen, and listen. I want you to shut up. I really do want you to shut Honourable up. President. Because Order. Honourable Order, Steenhuisen- honourable members. Honourable President, will you just take your seat, please? Why are you rising, Honourable Steenhuisen? House Chairperson, the Honourable President told me to shut up. I'd like him to answer, but shut up is unparliamentary. And if you're gonna hurl EFF members out for telling him for deliberately leaving the Honourable House, President, the rule must apply will to you him. withdraw, He must please? withdraw.
I am prepared to withdraw, but I'd like Honorable Steenhuisen to listen. Jy sien wat ek bedoel? Ongelooflik gewees. En gedurende hierdie tyd was hy nie eens die leier nie. Hy was nie eens die leier van die DA nie. Hy was gedurende hierdie tyd, ek dink in die laaste ene hier by 2017 rond het hy die leier geraak, maar voor dit was dit ons Musi. Nou Musi, Maimane, het vir baie ook groot genot verskaf gedurende sy dae in die DA, terwyl hy ook die leier was. Maar hierdie, net om jou terug te vat in tyd, dit was die tyd van Musi Maimane, voordat die DA hom uitgeskuif het na die verkiesing en gesê het, nee, hy is nie ons beste perd nie, kom ons sit vir John in, as die leier van die DA. We speed up basic service delivery by spending money meant for the people, on the people. We're working hard to make life better for everyone. In the last year, DA governments have officially created over half of all new jobs in South Africa. And we have zero tolerance for corruption. Support the DA and we'll bring honest and professional police, stop illegal immigration, and jail corrupt officials for 15 years. Daar is jou Musi Maimane in sy dae. Dit is die tipe van visie wat hierdie man gehad het as lid en ook leier van die DA. En ek glo dit is presies nog dieselfde met Musi Maimane. En in die nuwe party waar hy ook op hierdie stadium dien, ek dink hierdie is 'n man van inbors. Hierdie is 'n man wat waarskynlik wys, hy is presidensieel. En as jy hom vergelyk gedurende hierdie tyd, en ek glo hy is presies nog dieselfde, oorskadu hy baie Europese leiers en ook leiers in the greatest country in the world. Hierdie is 'n man van formaat. En ek wil nie vir jou sê stem vir Musi Maimane nie, maar kyk om jou rond na wat jy ook sien. En ek noem hierdie, destyds toe ek hierdie gesien het ek gedag, kyk, John Lennon het mos die song geskryf, Imagine. Wat 'n beautiful song en wat 'n opportunistiese lied. En hy het absoluut op 'n verbeeldingsvlug gegaan, deur te sê, hoe groot en hoe wonderlik sal die wêreld nie wees, as jy sekere goeders wegneem nie. En Musi Maimane het hierdie speech gemaak, ek verwys daarna, as sy Imagine toespraak wat hy gelewer het. Dink net, as 'n regering, just imagine if a government can be like this, en hierdie ene is 'n bietjie verkort, ek het so 'n bietjie uitgehaal, maar kyk hierna. Fellow South Africans, we can halt the slide, we can rescue our country, and we can build a tomorrow that breaks free from our painful yesterday. In this tomorrow, I see a post-ANC South Africa, where the balance has been restored, where the government serves the people, and I want you to picture it too. Imagine, if you don't mind, a government that places the needs and the rights of our school children ahead of the needs and the rights of a union. Imagine a government that goes beyond the promises and actually delivers higher education access for all South Africans. Imagine a government that enlists young South Africans in a program where they can learn the skills and gain the work experience that can set them up for life. Imagine a government that frees up our markets and rolls out the red carpet for investors so that millions of desperately needed jobs can be created. Imagine a government that restructures our economy to allow small and medium enterprises to thrive alongside big businesses. Imagine a government that places cities at the forefront of development. A government that understands that the role of these cities
can play in building infrastructure that is focused on growth. Imagine a government that places the safety of its citizens as a top priority. Imagine a government that not only secures our borders to control immigration, but also makes it easier to attract scarce skills. Imagine a government that doesn't cripple state-owned enterprises with cadre deployment, where in fact the only people who work are those qualified for the job, and where ordinary citizens can become shareholders in these enterprises. Imagine a government that expands opportunities so that fewer people are dependent on grants, but doubles grant income for those who desperately need it. This is a South Africa I see. This is the tomorrow we're building. Wow, wat kan jy sê van so 'n man wat sulke wyse woorde praat? Hy's nie net opportunisties nie, hy's realisties. En dit het my oë destyds die skille van my oë af laat val. Maar dit was blykbaar nie die DA se opinie nie. Want so 'n paar jaar daarna toe raak hulle ontslaaf van hom. Toe word dit John Steenhuisen. Soos ek sê, ek het nog altyd respek vir John Steenhuisen gehad, maar ek het baie van dit verloor, en spesifiek hierdie week na 'n gesprek wat hy gehad het gedurende 'n onderhoud, waar hy duidelik gewys het dat hy nie is wie hy hom werklik voorgee om te wees nie. Hy 'n persoon is eie aan sy party natuurlik, want ons het dit die afgelope tyd al baie gesien, die DA wil nie werklik saam met iemand anders regeer nie. Koalisie is net 'n woordjie wat hulle gebruik wanneer hulle dit vinnig nodig het, jy weet, soos wanneer jy 'n joker trek gedurende 'n rummy game. Maar hulle wil nie werklik nie. Hulle wil nie werklik nie. Hulle is van die opinie dat hulle alleen as die DA kan hierdie land regeer. Weet jy wat jy daarvan dink nie? Ek persoonlik dink dit is 'n vaar droom. Dit is 'n illusie. Maar ja, toe die ding gebeur met die back and closure, ek sê nie John Steenhuisen is alleen daarvoor verantwoordelik nie, maar dit was 'n fiasco. Maar hy het sy kleure baie duidelik gewys destyds toe hy oor see gegaan het en so 'n paar manne saamgevat het en so. En daar was die baie bekende foto waar 'n sekere meneer De Jager van Saai op 'n sekere tydstip gedurende hierdie omwentelinge uit die foto uit gefotoshop is. Want meneer De Jager van Saai is 'n Afrikaner, 'n boer. En hy het seker nie heeltemal in die narratief meer ingepas nie van daardie klein magic wand oomblik. En dit het al hoe meer voorgekom asof die DA, hulle noem hulle self 'n centristic, 'n center to the left, jy weet, 'n middel na die linkse kant toe party. Maar gedurende hierdie hele ding rondom die Withuis, daai dim the lights oomblik van Donald Trump, en so meer waar John Steenhuisen saamgegaan het na die Withuis toe en Cyril hom die vloer gegee het en gesê het, kyk, julle praat oor BEE en al daai goed, ek het 'n wit minister vir julle saamgebring. En John het nie die oomblik basies enigstens verdedigend voorgekom nie. Hy het basies gegaan en eintlik, as jy môre gaan luister oor aan plaasgevind het, het hy hulle self eintlik onder die bus gegooi.
Maar hy beweer gedurende hierdie onderhoud dat dit is van toe af wat dit gebeur het. En hy blameer op dit die sogenaamde regse kant wat hy deesdae noem die mega right. Jy weet, die regse blanke oorwegend Suid-Afrikaner wat hulle saam met organisasies so Solidariteit en AfriForum skaar. This is your first public interview after being removed as Minister of Agriculture by your party, the DA. And before we get into the nitty-gritty of how it all happened and why you think it happened, maybe I just want to ask you, how are you? How are you feeling at this moment? I'm fine. I mean, look, I've been in politics for over 30 years, so certainly I've been in the hurly-burly. Obviously, the leader of the party chooses who he appoints and disappoints, and I've always respected that. I mean, I've been in that position before. Tell us about that 48 hours. You were in India, right, on a state visit, a BRICS, I think, conference, and then you received a message from Hill Lewis's office that you have to see him. Correct. I was in India. I got a message saying they would like to see me when I landed. I landed in the mid-afternoon and drove straight through to head office, waited. Jordan arrived and we had a meeting, and he told me there that he was going to be making this move and informed me. Obviously, we had a bit of a discussion, and I left, and it was left at that. And that's really the last time we've spoken since then. What was your response to him? Did you? Well, I mean, obviously, I made the point very clearly that, we must be very careful that we stick by our own people and that we back them in difficult circumstances, and that if thinking that giving my head to the baying mob was going to appease them or somehow assuage their hunger for blood, it was only going to encourage it. And I think I used the analogy about particularly how hyenas hunt. They narrow somebody out of the herd and they focus relentlessly on them. What can you tell us now about how that process went? I mean, who were these people who were coming to you since, I understand, the end of 2024 saying, listen, please step aside, new people coming through? Well, look, I mean, I was informed that there were a number of meetings being taking place at people's houses and that, but it is the natural thing in politics. I think if you've seen what's happened to Starmer, what happened to Blair, what happened to Brown, and so many others in politics, obviously when you start to hit the 6 to 7 year mark, people start to get ambitious, and you have the law of diminishing Christmas cards, as James Self used to call it, when you've had to make decisions that people haven't liked. And obviously then you develop a coalition of the aggrieved, and it happens to every leader. So obviously I was aware of these meetings taking place at people's houses, and the discussions that were taking place. But I was pretty determined I was going to stand. And then I think a very concerted campaign started to try and get me to stand down. And one of the incentives that was offered to me to stand down was that you would continue carrying on as a Minister of Agriculture and doing the job that you very clearly have given a lot of priority to. Was Jordan part of the people who was in the room when you were promised to keep the position of Agriculture Minister? Yes. Yes, he was. And was this was it how on a timeline? When was this in comparison to the April election? It was probably about 2 to 3 months before, 4 months before the election. There was a meeting that took place at my house with just the two of us, and there was another meeting that took place at Dean McPherson's house, where other people were present, and the undertaking was again made in India. John, there's someone who told me last week that they reckon your trouble started with the right wing or AfriMaga or AfriSol, whatever you choose to call them, after the White House meeting with Donald Trump. Cyril Ramaphosa, the president, pointed to you when Trump spoke about the so-called white genocide in South Africa, and you challenged that. Yeah, I did challenge it, and almost immediately following that, the hate started on social media. I don't know what people expected me to do. Would I supposed to lie that there's a white genocide taking place in South Africa? There is not a white genocide in South Africa, not by any stretch of the imagination.
on something that wasn't true. And I think what had happened is there'd been so much investment in creating that narrative. I mean, Trump's narrative didn't come from nowhere. It came from South African sources. And here was somebody in the White House now who also happened to be white saying, but sorry, this is just not true. Julius Malema is not in government. He doesn't have any authority. This genocide is not happening. And I was very honest there. I said, what we have is a rural safety problem. During your time as leader on how to deal with this, let's call them right-wing, Afri-MAGA people to the right, because surely you want every vote you can get, right? Yeah, you want every vote you can get, but far too many people in politics see it as an either or, not an and. And I believe that the key to a party growing its vote and succeeding, because that's ultimately what you want to do at the end of the day. The DA set itself the ambition of becoming the largest political party in South Africa. Now, you're not going to do that by just consolidating white votes. And my worry is there are people inside the party and people outside the party who really see the DA, back in 99 as this small purist opposition party, who makes all the right points in Parliament but remains trapped in the opposition. And my other worry as well is that there is a grouping that wants to bend the knee continuously to appease the Afri-MAGA crew. There's the 30% of white voters in the country that voted no in the referendum. There's the people who left the National Party because they found P.W. Botha too liberal. There are people who don't believe that a black government or a government that's made up with black people in it can govern competently or run anything. Those votes are not available to us. And if you try and go after those votes, you're going to send a signal to black, coloured and Indian South Africans that you're not interested in theirs. You're more interested in going after and appeasing the right wing. Also, these are not people who share our values. They are nationalists. And my worry is that if we bend the knee to the Afri-MAGA crew, who do not share our values, that do not subscribe to the liberal philosophy of and liberal outlook and the liberal tradition that the DA has proudly championed since the 60s, that you risk diluting that and starting to play on the same wicket as these guys. Wat doen hy nog iets? Hy betrek vir Tony Leon, politicus wat van jare lank af aankom. So a company chaired by a former DA leader and led by a former DA CEO were quite pivotal in criticizing you and your chief of staff? Well, absolutely, yeah, and relentlessly driving public narratives around FMD and the like. Yeah. Did this surprise you? It did surprise me somewhat. I was quite shocked when I found out that Resolve was doing this. Given the fact that Resolve themselves had regularly approached me as a minister to meet with their clients and to try and assist their clients with issues and problems or policy changes that they would like to see. And I had obviously interacted with Resolve on a number of occasions, and to then see them driving this narrative and complaint, particularly when the godfather of my daughter and chairs the company, and Paul Bowie was the former CEO of the company, former CEO of the DA, is the CEO of the company. It was quite surprising to me. Did Tony Leon ever reach out to you about FMD and speak to you in private about it? No. Tony was iets op 'n tyd, ek dink hulle was die progressiewe party, om te Wolsrol, en dit was hy ou Tannie wat gesê het al die polisiewagens moet geel geverf word dat die diewe kan sien ons kom aan. Helen Suzman. Dit was die voorgangers gewees van die DA. Net soos die KP, konservatiewe party, die voorgangers was van die Vryheidsfront Plus. Dis geskiedenis wat jy nie kan uitvee en van kan vergeet nie. And are you saying that
that Resolve has also tried to get you to meet as minister with some of the clients? Yes, and other ministers as well. Is this normal behavior? Is this acceptable behavior? Is this ethical? Well, I don't know. I mean, we'd have to look at the rules around it. But certainly, I mean, I imagine this is a type of lobbying that goes on in government, and I imagine, I'm not doubt there's anything illegal about it, but here there's a relationship issue, given the proximity of some of the players in the company with their proximity to the DA. Did you, at any point, ask any of your ministers to meet or not to meet with some of these Resolve clients? No, it was obviously left up to individual ministers to make the call themselves. Maar jy sien ding, ons het John besluit toe om vir Tony Leon ook te betrek by dit en om te beskuldig dat hy 'n maatskappy het wat so 'n soort van teer op die politieke narratief en sekere mense, onder andere blykbaar Elon Musk ook, betrek in hierdie gesprekke. En John was self genooi blykbaar. Hy was ook by een of twee van hierdie get-togethers gewees, by iemand se huis of wat ook al. En hoekom hy dit gedoen het, sal niemand weet nie. Hy het begin uitpraat. Hy het uitgepraat. En dit lyk vir my hierdie ding is nou besig om die DA in 'n soort van 'n warboel in te gooi. It's creating turmoil within the party ranks. En dit nog met Tony Leon ook op die kant. So, ek weet nie hoe lank gaan John nog hou nie. Nie na hierdie interview nie. Wel, so daar het jy dit in 'n neutedop, daai onderhoud met Adrian Beson en John Steenhuisen, hele paar katte uit die sak uitgelaat. Of het goed gaan wees vir hom, of het goed gaan wees vir die party, sal ons nie weet nie. Niemand sal weet nie. Al wat ek weet is, hierdie ding gaan nog vir baie jare dalk in die gange, daar in die parlement, en ook daar onder die boom van wysheid gaan het draal, soos 'n wyntjie in die Karoo, so 'n klein kolkwyntjie. Al gaan nog baie gesê en gepraat word hieroor. Maar wat laat dit vir my en jou oor? Ons is die mense wat na die stembus toe moet gaan in November. Vir wie gaan ons stem? Al wat ek kan voorstel is tot in die oploop na November toe. As verantwoordelike burgers, kom ons hou nie nuus dop, kom ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk waarmee kom hierdie politieke partye. Ons kan duidelik sien, daar is winde van verandering. Baie van die politieke partye is organiseerdes, mense trek hulle moue op. Hulle begin by klein goedjies soos om slaggate toe te maak. In paaie en allerhande ander skoonmaakwerk, maar die taak is reusagtig. Ek dink die agbare Helen Zille het dit al agtergekom. Aspirasies om Johannesburg reg te kry, gaan nie sommer oornag gebeur nie. Nee, papie. Daai plek het dan verval, maar tot hier in Dabai is dit absoluut skokkend om te sien. Dit bly skokkend om te sien hoe goed verval het. Veral vir my, wat hier gebly het vanaf 1997 tot 2003 en toe 'n paar jaar gelede weer teruggekom het. En dan staan jy regtig in verwondering en jy wonder by jouself, wat te hel het hier gebeur? Maar dit het in die hele Suid-Afrika gebeur. So waar jy al ook in die land bly, ons almal geniet dieselfde, of sal ek sê, het die nagmerrie wat ander mense in hierdie land ook het, ons beleef het tans. En dit alles oor mense wat belofte na belofte, jaar na jaar maak. Die oomblik as hulle in die hoogste gestoeltes is, dan gebeur dit nie, dan gaan hulle so soort van in Top Gear, hulle cruise.
En op baie negatiewe noot, hou aan met moer koffie drink. Dis al wat my nog aan die gang hou. Sien jou môreoggend op die trein. Wees vrolik. Groetnis. En nou ja, moet ook nie goed sê waaroor jy later dan gaan spyt wees nie. Moet ook nie goed doen wat jy nie wil doen nie. Bye bye. Die Moer Koffie Express, Saterdag van 8 tot 10. 'n ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met dit sulkie moer. Alwyn met die omgekeerde weer, Mouton. Net hier op Radio Suid-Afrika.